pozdrav svim vernim pratiocima On Weighta. Ovdje sam sa Marinom Mikulićem koji je pobedio uvodnu borbu FNC 11 u odličnoj borbi protiv Stanislava Krofaka, dosta kompetitivan meč. Eto, da te pitam za prve utiske, kako ti se čini? Pa nekako su svi, koliko sam gledao i kod vas na stranicama, predviđali da će pobediti jednoglasnom sudijskom odlukom, ali ja sam mislio da će to ići malo glađe, da ću bolje pogađati, da ću bolje krvat. Iznenadio me sa čvrstinom, stvarno je onakav kakav sam i nekako čuo od ostalih da je čvrst u klinču, jak, fizički, stvarno je, bez obzira što ja možda na prvu izgledam veće i onako krupnije od njega, iznenadio me s tom čvrstinom u klinču. Ali zadovoljan sam s pobjedom, ne mogu se žaliti. Da, prva runda, da kažem, najkompetitivnija i činilo se možda malo na njegovu stranu, a bilo je dosta nabijanja uz kavez i sve to, ali nekako smo svi imali utisak druga i treća da su tvoje runde. Pa da, jesi ti osjećao da imaš pobedu, sigurno? Pa iskreno jesam negdje, pred kraj borbe sam znao da sam nanio više štete što su nam i govorili, da se zapravo šteta najviše pikira, a ako nema štete onda se gleda to krvanje i pozicije, ali ne znam, evo, više sam pogađao i to me nekako dalo nadu da sam ja zapravo pobjedio. Kako ti se čini atmosfera? Vidim dosta drugara da ti je došlo, baš si imao dobru podršku. Da, brutalno, stvarno, evo, opet su naglasili cijelu dvoranu, iako je Stanislav iz Zagreba. Da. Nisam to očekivao, mislio sam da ću ja imati zvižduke, pljeskove. Ali evo, još sam jednom pokazao da imamo dobru ekipu oko sebe, pravu podršku, dečki su došli vama na jedan dan iz Osijeka, nije to toliko daleko, ali nije baš ne blizu, neki sutra rade i tako da njima se isto zahvaljujem i svim mojim bliskim ljudima koji su danas navijali za mene. Još samo da te pitam šta je sljedeće za tebe, kakvi su ti planovi, ti si jako mlad, borac i dalje, vidi se da se razvijaš i sve to, kakvi su ti planovi za budućnost? Najviše napredujem kroz ove borbe baš ovog tipa. Dalje planovi, ne razmišljam sad o tome, sad razmišljam samo da se malo odmorim, onda kad sjednem s timom i trenerima, onda ćemo vidjeti opcije i planirati dalje. Ništa, važi, hvala ti na izdvojenom vremenu, čestitke na pobedi i zapratite Marina Mikulića na društvenim mrežama, obavezno. I zapratite njih na društvenim mrežama. I naravno nas pratite i dalje, tu smo, pokrivamo sve. Super radite posao i vidim dobra ekipa kod vas tamo. Hvala ti puno.